Hei hi All India Radio Aizawl ani Chanchinthar achhir tu silin sang puya. Tugina COVID-19 din hun thar brami zani somnga pangan sian kai ti mu chu ani. Har gar tiranga noya intin nampuan zar turin sarkar chon mala mek. Parliament chon min khan National Anti-Doping Bill 2021 a pass. India chon melung poimo tak phunin ramchunga startup singsari sanga chuang Department of Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT noya anziak lutta. Tuk ina COVID-19 din mun thar bera mi zani somnga pangai sian kai ti mu chu ani a red test atanga mu chu ani sample test zong zat zakwa pasri zinga za somni pariat point pakhat am positive a tundin huna thika to zong hi nuai ni singthum sangthum zanga somli pani ani a nuai ni singthum sangkhat zanga somli enkol dam ani to a enkol lai sangkhat zani somkwa pani omin mi zasari sominan thi pui to ani mishing sang khat zela positive mu chu to za thi zani som pani ani a mi noi khat zela COVID-19 na wanga nuna chan to hi somruk pali anga chut ani India ram namtem jok te kongsang sanga choi kana tura sarkar pi scheme ruaman pradhan mantri jan vikas karyakram PMJVK noya malana tur duante thlir hovin nimin khan Aizawl district borsap dr lashia zuriral te kai shwain thut khomani a DRDO conference hall Aizawl district level committee on PMJVK khoma hian Dr. Lashia Zuliral te chuan PMJVK chu scheme thatak tun malama po Mizoram district Pathum Vela local pui to thinani atia he scheme noi malakna te hi niti ayokin azir chen nuwa thati awangin kalpui chunjom turati ani thule sarkar lai pui lama tanga hriatirna hmu ani angin line department te chu man hmo taka malakna tur na siam tura hriatirani thu soya PMJVK scheme noya hian India rama namtlem jok ten zirna hrisana le kuthem thiam na lama ma an chon theinan malak thin ani Chief Secretary Dr. Inu Sharma kai shroin district administration som pakhata deputy commissioner te internet kaltlangin meeting an neya meeting a hian azadi kamrit mahosaf noya har ghar tiranga intina akampola nampuan zar tur chungchang mlak na le rom hanakal mekte Mizoram chunga COVID-19 vaccination kalpui mek din hunle Jal Jeevan Mission noi malak na te thlir howani meeting a hian district na malak to na le malak mek te thlir ho ni in har sanate soi howani a India Independence kumsam siripanga na tlinlom na azadi kamrit mohotsav program sang kal mek te chu ahun taka heng program zong ti hlo ting turin DC tin te chu arang taka mala theu turin hria tirani a meeting chuan internet nampuan zar hargar tiranga hi mi puite ngai poemo zom theu turin angen bokani heti lai hian art and culture department chuan thu chu siamin har ghar tiranga noi nampuan zar intina zar tur hi veng le khotin retailer cheng somhnia le turin da ani a Aizawl bi ka chuan retailer te hna le dor then khat khan chho bi ka te leitura umdon ani nampuan zar hi Independence Day ma ni som pathum atanga ni som pangin kar chungin intina zar tur ani Nimin Khan Law and Judicial Minister Puti Jalon tlonga chuan Union Law and Justice Minister Pu Kiren Rijiju chu achen na in New Delhi a hmu a Law and Judicial Department ma mo sang le tul dangte a thlenani Puti Jalon tlonga chuan Champhai District Court Building sakdan tur chungchang te a department ka hnoi ma chop sang te Union Minister he soipuya Pu Kiren Rijiju chuan Law and Judicial Minister ngen na chu angai poimo thu lo shilin state sarkar nen tang do da the top chu malak pui ain huam thu alo shil ani Mizoram Dragon Fruit Association Kolasi branch right to the chuan Dragon Fruit Collection Center Kolasi pa thu khomin Dragon Fruit shalna ret chungchang le association malak na chungchang nimin khan an soi ho Mizoram Dragon Fruit Association Kolasi branch president Pusila Lura chuan Dragon Fruit ching tu ten a shalna konga harsan an to thin sukiang tura theito pan chho thu soin Dragon Fruit chu lo atangin da re the ani lo wangle shal tura sil chara an thon thlak po alei tu ten pomlo anlo nga thino wangin associationin an hlo na sathule engtianga malak zel tur nge ti soi ho tura in ko khoman ni thu soya meeting zone Dragon Fruit shalna ret chungchang soin tundin hmuna an shalna ret kezia cheng za somnga chu lahman zel ni senti a shalna konga Dragon Fruit ching tu te tan rola poimo thule collection center na chun khom ngai poimo a chung tho turin an fuya shwai tu ten state ponama shalna tur an ngai tu reng thu meeting a hian soilan ani bok Champhai district chunga leichi lak lu te dan anga shal choni MT le danova tolruk MT endik tura sarkar na din Champhai district vigilance committee on fertilizer chu an chairman
James larin chana district workshop hovin district conference hall an thu khoma DC chuan lo nei tu ten leichi an du khoble chanvo angte an ne ngei theina na mala ka tul thu sein July ni somni pakko adanova leichi tolrukman bek zanga borvel bojoi dan turin soi howa member te ending na hnoya dalu fel ngala ni a rem chang ma sabera lo nei tu te lei thei tura zor chu ani ang sarkar dan ding ngai angin bek khat cheng zeli somnga zela shal tu ni in khairol zo ka semani theinan mi pakhat tan bek ni zela shal tu mani he hunain danova leichi laklu kolle tolruk ven konga chanla ka tul thu tarlan ani a approved dealer ni lote state dangle district dang kota leichi tolte chu manzel turani ti soim district kota te po mundanga tolruk ani lo nan thil thlai ni se ti ani champhai district tan leichi supply tura pompui approved dealer mi pali te hena district committee migin dan ne dun le mo phurna an nei te thataka len chuak turin le kha je ni se ti ani a leichi laklu zat kol zat pek chwa dan kim changle tul dangte khabia report hin tu le an din munte tarlan na fel fai tak signboard mu mai thein kudama chiam tura ti ni se an report te committee in zir chengin ngai event thin ni se an ti a hengba ka hian shrit lok lova ending na nei thin ni se ti ani bok champha district a hian lelet nei tu le thingtang le huan lama thla ching tu ten tu line fertilizer chi chang chang an du khoblo hleya hemi chungchang a hian pujem selsiam le na director agriculture department chuan fertilizer hi mumal zokalo nei tu ten an mu thena turin malak mekani a district chang headquarters mai ni lo kholam hla deuh te point an khu an mu ve thei turin malakna akal mek ti thuze kin soi ani Mizoram State Sports Council chuan sport ma son tura rural din turat na thok tu te fura tui tamline film khur taka na thok tu le ruwa tui hulhuna na thok thei tura in ma kholok turina hriatir Mizoram State Sports Council chuan ngan na le hriatin ti chokin fura tui tamline ni awangin MSSC contractor te film khur taka na thok tura cha in fura tui tlak zoa na chak taka kal theinan in ma kholok turin contractor te hriatir ani anthu chuna talan danin PMJVK scheme noya sport infrastructure ti ma sona turin Mizoram hun shanga MSSC chuan hmala chhomeka tundin hmana fura tui tam hun lai ni wangin MSSC na thok tu te film khur taka na thok tur le engineer te thu nga chang turin a hriatir ani Chanchinthar hi All India Radio Aizawl tanga puan ani Parliament chuan min khan National Anti-Doping Bill 2021 chu a pass Lok Sabha pass ani hnui ni min khan Rajya Sabha pass ani vele a he bill hen in fiam mi te an thopui te le akai hnoi zong te chu in ti chakna le damdoi man phalo dang te man khapa he dan thar hnuai hian dan bo che te chu hremna chang duan ani a hengzinga hian an medal hi sakte an point ne lo man lak sak ba ka inel na sang a tiam chin oma tel khapna le poisa choi tir thlengin tarlan ani tundin huna ramchunga he National Anti-Doping Agency na da hi society angina oma tuna chuan dan pui hnuaya din tharani anga sarkar lai puin en kol tu tur Director General Arwad Don ani India chuan melung poimo tak phunin ramchunga startup singsari sanga chuang Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT hnuaya anin ziaglutta Union Ministry of Commerce and Industry soidanin India startup ecosystem chu ngai tu na tharte phurna le sum tho chua belzel du nei na satakin ati ma son ti ata langa kumsani sompanga Prime Minister Narendra Modi in India thar New India mathira soi khan tun hun atan hian bulletin ti soin January ni sompruk sani sompruk kha National Startup Day tan ponani a heni tang hian ramchunga startup ti ma son turin kongsang sangin malak zui ngal ani thu Union Ministry chuna tar lang ani Nimin Khan sarkar lai puya Department of Expenditure chuan thatin apek thin post devolution revenue deficit PDRD grant cheng viable che sang seri za somret pathum point pali pani chu state som pali te hna pe chuaka Mizoram tan po cheng viable che za somthum pali point panga pariat pek ani sarkar kum sang somni pani somni pathum chunga pek tur zong hi awain cheng viable che sengriat sang rugle zani pakhatani a heng sum the ta tolin thatin pek thin ni in nimena pek chui atum nga na ani Mizoram hian kumin financial year sang ni somni pathuma hian vain cheng viable che sang khazeruk som panga adong don ani ramdan pui article zani som seri panga ne na soi angin post devolution revenue deficit grant pek tur state te hi finance commission som panga na chuan angai tu a state ten chian hule sum an manral dan zirchen ani hnuwa sarkar kum sani somni pakhata tanga sani somni panga somni pruk chungin state som pali thanchu anni a heng state te hi marchaka tangin Mizoram Assam Meghalaya Manipur Tripura Nagaland Sikkim Baka Kerala
Himachal Pradesh, Andhra Pradesh, Punjab, Rajasthan, Uttarakhand ne West Bengal te than an ni Chanchinthar serti topna na tang pui tukina COVID-19 din mun ria tharabra mi zani somnga pangain hrian kai ti mu chu ani har ghar tiranga noya intina nampon zar turin sarkar chon mala mek parliament chon nimin khan national anti-doping bill 2021 pass India chon melung poimo tak phunin ramchunga startup sing sari sanga chuang Department for Promotion of Industry and Internal Trade DPIIT noi anin ziak lu ta chuti zong chu Chanchinthar kan pon thei chu ani